sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya lagi pepada kira-kira tak amaran ala Buddha menasa lurundut temai kekamderan termasuk tena pokadan teh Buddha mai ulu salunina kumua ya temai aluk si pori kale ya temai ada si pori padang batonan na kumoyate mayada si pori padang taposara si turu tu ada mangka takumbongan lan masing-masing wilayah adat. Tetapi ternyata biasa kutiro si pasuruh kiki te mayada. Contohnya ke kami roko kalambunan kula ada banga, ada talion, ada palesan. Yang ki masusah jona rambu solo inang pemali tongan ketantang kampusuk biasa na pusaka da karangkan deki biasa na babu tu saki ma'lulululung lako tondok sa Lembang ya matay ko lapes sompoy na sangambe kuda may ulusalo nina kumua yang talanggarage temperaturan daerah ya bisa tategaskan ni temay ada yan na ng sipori padang tapa sipori yang padang ya kata may alok sipori kale to ko nabuwa arka nang salang ki tamale la ko tondo ko na taw tama te buka patalay pasarani sila tapi ada area yan na nang ada ata kita lang tondok ka ata bisa lamale lampay la ko ada na tondok senga termasuk irasan duku yari nasampan ni Pak Tondokan temai bayi pe kamberan nawala karatasan ada siya kabiasan na biasa ke itu noka biasa ke itu mareko ke napusarai pe kamberan lalu tondok kaya mo to ke bisa lako tomatuangku pengurus masyarakat aman siya giles kebudayaan ke bisa na fasilitasi tongan ni ke bisa nga ada lang toraya dan nopa ta porapa isolanasang sapa apa raga inate malaki kumbongan susi temai kete talang tiro lulangan di temai ada la tapanaka solanasang sampai anggar itu tulang parampa laku kita solanasang wayatu sanganku di sanga Hendrik masyarakat adat banga dan termasuk kalian kurang semangat